Lakhipuronline puthokchaba April ki tangkun thangzen mit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroipa Pao Assam ki parliamentary seat manga gi tamak ngarang rajya sigi ahanba tangka ki vote thadanakre Manipur da 39 suba Lok Sabha mikhal gi vote polling station kharadadi ingtapna thadanaba haibadu oikidre Apunba khungang mapan chakhulup pas kantina yumnam Indrababuna laikitabada awaba phungdokre Thaunaujam kumbha luang na iba lairik luang kangleirol phongkre National Highway number 33 Jiri Imphal lambi ban kaukre gari chani ga kunthra nithoirom pandun leire amasung Jiribam district level football tournament ta ngase Oriental club ka PSG ga CKCB ga Yawal club ka sanagani Hauzik mapungay bapaw tabirase Assam gi Kaziranga Sonitpur Lakhipur Dibrugarh amasung Jorhat na chingba Assam gi parliamentary seat manga gi tamak ngarang ahanba tangka ki vote thadanakre tangka kasida Assam da ngarang chada humbutra mathoi dasimik ahum nipan gi changda vote thadanaki Manipur da 39 suba Lok Sabha mikhal gi vote polling station kharadadi ingtapna thadanaba haibadu oikidre pung manga phawbada Manipur gi inner parliamentary seat ki oina chada humbutra ni thoi dasimik ahum ani aduga outer gi oina chada humbuma thoi dasimik mapan nipan gi changda vote thadanaki Election Commission ki website matungina numidang pung 3 phawbada Manipur da chada humpu nipan dasimik taruk ani gi changda vote thadanaki haire aduga Leibaga asigi oina West Bengal na khwaidagi yamna chada humbutra 3 dasimik manga 3 ki changda vote thadanaki Inner Manipur Lok Sabha seat amagi damak mirep taruk na lamba taunaki aduga outer seat amagi damak mirep marina lamba taunaki Inner Manipur da thengnakiba mirep sing adudi Indian National Congress ki angomcha bimol akoizam Bharatiya Janata Party ki Thaunaujam Basanta Kumar Republican Party of India Athwale ki Maheshwar Thaunaujam amasung Independent mirep ahum Rajkumar Somorendra Kaiku Moirang Them Tomtom Sana Nongsaba amasung Haurungbam Saratni aduga Outer Manipur ki mirep sing adudi Naga People's Front ki Kachui Timothy Jimik Indian National Congress ki Alfred Kangam Arthur aduga Independent mirep ani Dr. Ellison Abonmai amasung S. Khojoni panbayai Leibak asigi ahanba phase ki mikhalda ngarang punna state 38 amasung Union Territory marigi apunba Lok Sabha seat chamaga ani gi mikhal pangthoke Manipur ki polling station kharada nampu da vote thadanakiba nongmai kapsen ba masung polling station kharada polling agent phawba phaman khidabagi thodok thokre haina mioi kayana pendaba phongloknari Sugunu area da su masakhang da jina hujik nongmai round kaya ka paga vote thadaba thorkado ba voters in electorate ni pai na aduna boy senior aduna moi karana plop nam na ba masidi india democracy je well plan tawaga democracy hatok na ba tawa plan say example da koi sai da thawan municipal area da home guard ama thamasu district ka yam district headquarter ga yam nakna ba hai dare district returning officer le go ma kaita minute mari manga da kamai tauri kamai thadari ase moi rush tauraga SP headquarter ni sibum badana central paramilitary force buying hai hujiki hai riba mafam yamna sensitive oiba periphery areas dana ongat kimba kaigumba khara thamjalaga pira sen gi tawba lai ku san pai ba mafam dana ongat kimba kai tawdu amna laiba thibani I mathang sum chat lak pane khoi gi khetrigau kendra gi da suama thore irang adai mathang sum yemu kan sida haibidi kari no man khoi Manipur tori se lo leiribra leitribra kai no khoi bhap men ta da kari no kanana tori no masakhang da changi en hai kanano kari no bhap ta dre hai adu tara gadi suk leiriba election gi leiriba thar iba haidi central forces thar iba leiriba meyam se kari mo yeng na bala ibra kari no tori base adai leiri phamiba presiding officer leiriba meyam se kari no tori se law and order se kaim leitre na ta e basi da takpati haibidi masagi apa ma mihut khanja gada bagi meyam thuksa iba adusu lan marak sida haidi solution am porkani haibigi thuksa iba meyam se tasena masai apa ma naman dagai haidi agent ga se tan thokhiba leiriba agent tan thokhaga makoina yaba party du gi don du na hek phamalam gumba kari no tori se du na election se ai mamang dum haje do ni am kana free and fair do mande hai bu chap chap na ngasi je
तौरीसिने मनपुर हिरांग मरीना इलेक्शन तौसलपनीना मसक खंदब मैम खलाई पाइब मैम तौरीब भोट थादब तौरीब भूत कैप्चर तौसलब तौनरी मैम पोचे कना रिस्पॉन्सिबल लौगदगे इसिंगाई लौद्रीब्रा गवर्नमेंट लौद्रीब्रा कईनो तौरीजे तौरीब अयाम इलेक्शन तौरीब मैम अयाम फ्री एंड फेयर होते हाइनिंगी इलेक्शन से तसेना मोदी लोना मकोक्ति हलना चुमगनी खले कहीं सूमाय इलेक्शन तौर तारे डेमोक्रेसी लेबगी इंडिया जनतंत्र पुमांग मांगने ngarang April ki tang 18 irai nimita Baskandi Harimandopta apunba khungang mapan chawkhatlup Baskandina yumnam Indrababu na laikidabada awapa phongdokpagi mifam ama loop ki president Kaisam Bitapati na mifam apoiduna pangthokre loop ki VP K Pangonjao H Babaton TS Jugendro amasung special invitee Thongam Babahana daistapamki daistapamki bawaja singna yumnam Indrababu ki punsiwari amadi mahangna theater drama gi lamda tobiramba kudol kaya bu singtharaduna wangangki thoromgi president na mahangna laikidabasi mapan manipur gi arang bathawn michak amana ken kiba kumbani haina phongdokhi loisilakpada minute ama tumina leptuna laikitraba gi thawaina mapugi nakta ingna chikna leiruna ba thawni jaki haina loop ki secretary maisnam jite na paudam lagle mitei ina thogolup siripamna sinduna thaunaujam kumbha luwangna iba luang kanglirol kaubalari kama aibagi sangai babupara ward number 5 ta phongkhre lamai chamaga kunmari panbalari kasida luang sagai gi oiba ithil pibaga loinana lari kasida salai teret ki horokpamna chingba mayek sengna takle hairi mamalna lupa chahum pipa lari kasi aiba masagi sangai da phangani hairi ngarang pangthoki balari phongbagi thoromasida S Maniton Singh retired principal Jiribam Higher Secondary School W Dinesh Mitei President Liching Jiri amadi aiba thaunaujam kombaluangna mathangsidna mithunglen mifam mapu amadi ikai khomna jaba mithung oina dais ki leiteng oi bikhi माथोइदगिने चामरीगे कुनगे निपान बु पालंबा निंगथौसे असिगी मतमजो यावे लुवांग निंगथौ पुनसिबसे मोइगी फंबाल तोंबगी मोइ कनोजिदा थौरमजिदा यावेबा खुन तादना चावना पाकना अदुगी वारी अमु तोंगान अमु लाखरनिको अदुनाय तोदना नाउथिंगकोंसे नाउथिंगकोंसी निंगथौ मपागा खनबदगी अंगांग लोइनदि सियन गरगा माजे हलक्तबने मांग घरे लेबने कोनुंगदा मासे हिंगमबने माना नोंमाय पितंगायदना नोंमाय चिंथक्ता ताइबे नुपी नते मासे मितैनि असिगी लौरगा यावंग इनगा लेबदगी मपाना मपागा निंगथौगा कनोगा हाकबदगी मोइगी कनो सेलोय कांबुजे लान तंगदना हाकबदगी निंगथौ मितै निंगथौदा लमन सिंबम नमदबदगी मयुमदा यावंग इंदना लेबा मागी मया नुपादो हाकेना तौरबदा खाछागी कनो चिन कनगेबनेबा कल्लगा थादोगा खुमन पुंग चेंगी खुमन पुंगदगी मथंग मथंग कनो योबा असिगी कनसिना मपा सिग्रब मतुदा सही मंगा निंगथौ पांदे मितै लेबाक्ता असि होइगी कनो जसु लोइना यावबनि पुयाग जागदु Manipur lengakna National Highway number 38 Jiri Imphala mida cheliba gari singi matik chaba security escort pibi dabadagi kamai khungi tolen kuki khunda thaupu ba amadi gas puba gari singda nomai kapsinduna driver sing amadi gari singda amangata tokhan kiba dubo yaning daba amadi matik chaba security escort pibi driba phawba National Highway number 38 Jiri Imphala lambi asida chatliba driver amadi handyman singna April gi tang 18 gi ayuki pung taruk tagi total ban lauthokki banamaram oiraga lambi asida gari sing chen khidre Jiribam lengang pokpida ngarang phawbada gari LPG nipuni thoi IOCL humbutra nipan BPCC ATF tarahumdoi amadi FCI chamaga punna gari chaniga kunthranai thoirom panduna leire haina Jiribam dagi phangba pawa sina hairi LPG ge gari thoriba Thobal dagi huirongbam narajitna pawmi singda sumna phongdokhi मैमना बन तौजरी अखोई नहानी थोकीब थौदोक्तुगी कुंगना बन तौजबनी अखोई तौरीब बन से अखोई तालीब डिमांड हाबदी अखोई आरोपी मतिक चाना पीदबा सिक्योरिटी अदगी मतिक चादबा अदगी लंबीदा अखोई सोक पंजारप मतमदा अखोई सोइबा ड्राइवर इचिन नाउसिंगा खिदिपुरोन गवर्नमेंट सरकार दगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯤꯄꯨꯔꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇ ꯇꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯟ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯈꯤꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯒꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ AJSN ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯇꯤꯝ 11ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ KH ꯑꯔꯕꯖꯥꯟ ꯕꯦꯒꯝ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜ 5A साइड सब जूनियर बॉयज अंडर 15 की फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang sanakhiba क्वार्टर फाइनल लीग राउंड की अहानबा मैच ता सनराइज क्लब ना KMYC बो गोल 3-0 दा माइथिबा पिखी अनिसुबा मैच ता CKCA ना लेसेम क्लब ए बो गोल 39 अमदा माइथियन की मैच सिंग असि अजीज हाइदर ग्लोरी कोनमई अमदी ए इबोटन सिंग ना कंडक्ट तोबिखी ngasi gi quarter final league round gi ahanba match nungthil gi pung 2:45 da Oriental Club ka PSG ka sanagani aduga anisuba match tana nungthil gi pung 3:45 tabada CKCB ka Yawal Club ka sanagani नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलेन की अनाबा ब्रेन अमदी BP स्ट्रोक ओरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बया हले लायंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंबु मथौ निंगथिना पांगथोखनदुना ई तोंगत लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोपा ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu ngasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 नोंमाइजिंग नतबदा नुमित खुदिंगी आयुकी पुंग 13 दगी नुंथिलगी पुंग अमा फावा लायंगजरी चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर M शांति कुमार सिंह लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन USA सर्टिफाइड रोमपुर पार्ट 2 दसु नुमित खुदिंगी नेचुरोपैथी की मखल मखा लायंग पताप सिजनतुना लायंग बाहुजरे एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9706554286 नत्रगा 9395732456 नंबर असिदा कॉल तौबिरगो अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना आसाम की पार्लियामेंट्री सीट मंगा की तमक ngarang राज्य सिगी अहान पतंग की भोट थादनखरे मणिपुर दा 39 सुब लोकसभा मिखल की भोट पोलिंग स्टेशन खरददी इंग तपना थादनबा हाइबदु ओइखिद्रे अपुनबा खुंगंग मापन साखुलुप पास कांतिना युमनाम इंद्रबाबुना लेखितबदा अवाबा फुंगदोखरे थौनाउजम कुंभा लुवांगना इबा लाइरेक लुवांग कंगलेरोल फोंखरे नेशनल हाईवे नंबर 53 जिरी इम्फाल लंबी बन कौखरे गाड़ी चनीगे 39 रोम पंदुन लेरे अमसुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi ओरिएंटल क्लब का PSG का CKCB का यावल क्लब का सानगनी लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare